ni amateka y'imyaka itatu FC Barcelona isi ribanganyije, dore ko imyaka itatu yari yirenze FC Barcelona itazi gutsinda FC Bayern Munich. Uko bimera mu ijoro ry'uyu wa gatatu tariki 23 Ukwakira 2024, imyaka yari yuzuye ari itatu FC Barcelona itazi gutsinda FC Bayern Munich. Uko bimera gusa kuri ubu ngubu imaze kuyihereza isomo rya ruhago, iyinyagira ibitego 4-1, bituma ikuraho agasuzuguro ko kumara imyaka itatu itazi gutsinda FC Bayern Munich. Uko bimera nayo yihumuraho iyikubita ibitego 4-1. Umukino ugitangira ku munota wa mbere, Rafinha yahise asobyamo igitego cya mbere kiboneza mu ncundura za Manuel Neuer, umuzamu wa FC Bayern Munich. Ku munota wa 10 Harry Kane yaboneye igitego FC Bayern Munich cyo kwishyura, ariko VAR yemeza ko iki gitego atari cyo, ko hari habayemo ukurarira. Gusa ku munota wa 18 Harry Kane yongeye kugaruka abonera igitego kimwe FC Bayern Munich ku mupira yateye neza n'umutwe uboneza mu ncundura. Harry Kane yari yagerageje gushaka igitego, ariko ubwugarizi bwa FC Barcelona bwamubereye ibamba. Gutsinda iki gitego byahise bikangura FC Barcelona maze yicurikiraho ikibuga, dore ko ku munota wa 36 w'igice cya mbere Robert Lewandowski nawe yahise ashyiramo igitego cya kabiri. Gusa ntibyatinze, Rafinha ku munota wa 45 w'igice cya mbere yahise asobyamo icya gatatu ku ishoti ryiza Rafinha yarekuriye mu izamu Emmanuel Neuer wa FC Bayern Munich, akongera agakebo kajya gufata umupira mu ncundura z'izamu, ari nako igice cya mbere cyaje kurangira ari ibitego 3-1. Mu gice cya kabiri FC Barcelona yagarutse mu kibuga icurukiraho ikibuga Bayern Munich, dore ko n'umutoza Hans Flick yari yanze kwicara, yarahagaze abwira abakinnyi be gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo babone ko batahana amanota 3 y'uyu munsi, bakureho n'amateka mabi yo gutsindwa na Bayern Munich. Imyaka 3 yose yari yirenze FC Barcelona itazi gutsinda Bayern Munich. Uko bimeze gusa kuri ubu ngubu ayo mateka yamajije kuyasiribanga, ni nyuma yo gushimangirwa na Rafinha ku munota wa 56 ubwo yateraga Bayern Munich igitego cya 4. Rafinha yari yakoreye ndetse yagishyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo gishimangire intsinzi ya FC Barcelona y'ibitego 4-1 yatsinze Bayern Munich. Ni mu irushanwa rihuza amakipe yabaye aya mbere iwayo mu bihugu ku mugabane w'i Burayi, UEFA Champions League. Wari umukino wa gatatu wo muri rino rushanwa ry'uyu mwaka 2024-2025. Nyuma yo gutsinda uyu mukino, FC Barcelona yahise ijya ku mwanya wa 10 n'amanota 6, mu gihe FC Bayern Munich ari ya 23 n'amanota 3 yonyine.